Достор, бул влог көптөн бери чыгам деп эле чыга албай жатат. Анан ошол бургерни ачылганда чыгара алып атканбыз, бирок бургер негедир ачылбай атат. Анан ошол эмнеге ачылбай атат, же жөн эле бул тамаша беле, ошол жөнүндө биздин продюсерибиз Аскат Табалдиев айтып берет. Один бургер бул эмне? Эми достор, мындай да, негизи ойдогу нерсе, сериалдын ичинде ушундай тартып көрбөйлү элдер кандай кабыл алат экенин көрөбүз. Балким ачып калабыз, ким билет. Желание болсо ачалыбы, кана жооп бергилечи ушул суроого. Эгер кааласаңар комментарийге жазып койсоңор болот. Ачкылачы, жейли буюрса ачылат экен. 10 сааттан бери мончалык ролик тартып атабыз. Канча мүнөттүк эпизод? 10 мүнөттүк? 5 да? 5ке жетпейт. Донча, кимдин ролун аткарасың бүгүн? Режиссер болуп чакырды. Ол режиссер. Мени режиссердун ролуна чакырды. Так, стоп! Дикция деген кара. Актерлук жайыр жерека. Мындай кагазды алам да. Спойлер да болуш. Стоп! 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 Пожалуйста! Стоп! Канчанчы бургер? Сиздин сүйүктүү самый. Короче, брат, көп эле партак кылчы, биякта съемочный группа полностью ачка экен да азыр. Мен жегенин карап турсаң ба? Не, сен жегендердин жарымын жейсиз да. Пойман полично. Когда тебя 3 дня не кормят, потом дают. Короче, биз баарыбыз жөн эле мындай эле неме жегенбиз, гречка жегенбиз. Адил Байкенин райдер башкача экен. Гречка үстүнө плюс 2 бургер деп өдү зарыл эле. Сен бирдемени каалайсың ба? Байке эч нерсени каалабай атат. Я ее копировал, не получилось. Эч Адил Байкен дублеру бар экен, жаш кезиндеги. Вайнерде ойлошот экен, негизи фокусник, фокусникке чейин мурун Адил Байке актер болчу, башаламанда тарткан. Ал кезде чын эле чач белден болчу да. Мен өзүм ошо актерлук окугам, тут искусство. Уктуңарбы, муякта бир эле немеси, дипломы бар актер бар экен. Не, но я его не закончил. Я потом закончил звукорежиссер. Кайсы кинолор, давайте бирге санайлы. Канча кино тартып? 1. Башаламан, Шайтан арава, Салам Бишкек. Салам Бишкек 2. Другие, я стесняюсь говорить. Я не хочу другие говорить. Истым кызым бахала. Шо Байкебиз жөнөкөй адам эмес, көптөгөн кинолорго тарткан. Дагы эле өзүн жаш сезип, азыр вайнер болуп кеткен ошо. Вайндары жакшы мындай. Обычный адам, фокусник деп эле чыга берет. Шо. Өзү жаш деле келип калды, кыздар жазылгыла, үйлөнүш керек Байкебизге. Мистер 2018, Мистер Кыргызстан. 2018, 2017. Директке бир күндө канча кыз жүрөт? Ну, 30, 20-30. Жас турат. Барына жооп бересиң. Жок. Сүрөттөрүн карап, жакшы болсо жооп бересиң, Жизнь, ооба. Кыргызстанда эң сулуу. Топ 5 кыз. Эң сулуу 5 кыз айтайын ба? Мен оюмча, Instagram аккаунттарын айтсаң, биз бияка жазып коебуз. Ну хорошо. Валиева Алина, Назик Тешебаева, Бегмай Карабекова. Ой. Мыктыбек Мукаев? Атыңарды айтам деп тұрмын. Сен 3-ті айттың, 2 қалды. Экөө қалды. София деген қыз, модель. Солдыста. И 5-шісін кімді айтып жүрсің? Мен ба? Качан айтат тойлап отту мене? Биринчи эле айтыш керек болчу ошо. Инстаграмда турбайт, Инстаграмда кыздарды утпайсыңдар. Давай. Көптөн бери барыңар сурап аткансыңар, качан айтасың, качан көргөзөсүң деп. Мына менин бейби жаным. Baby canım менен эсте дайым анан айын өзүң менен бир болгондо жан дүйнөм байыйт
Эгер алың кетип калса Red Bull'уң болуп берейин. Себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин. Бүт барын арнайм, ишенип чурайм. Та же лосина, оказывается. Та же лосина. Эй, Бибиджан. Знал по Бибиджану? На кыргызском будешь сниматься? Да. Скажи фразу. Бирхана сен үчүн. Көңүр сурайсар, эмнеге жарайчы болбой калды. Режиссеру Ситовик болуп кеткен, ошон үчүн болбой калган. Теперь роль, мощный роль бар. Мен смело говорю, конечно, мы же вместе писали, давай, дерзко будет. Келсем, Ситовик ойнойт экен, но что, анан көрөсүңөр, это гениальная роль. Я не вижу разницы. Тиги сторонасы менен берсең? Жарайчысынан бир адам ушундай көтөрүлсө мындай сүйүнүп калат экенсиң да. Өз-өзүн адам ушу сериалдарга тартып баштады. Молодец. Все, давай, брат. Жарайчыттын намысын коргоо, ошондо сен тартыласың баягында. Жашадагыдай эле Нита экенсиң, досуңдун ролун тартып алдың, Да, все говорят, что подходит эта роль. Все, бары тамак жеп жыргалчат. Самый приятный момент во время съемок. Никто не орет, все кушают. Эй, Юля, ошондой? О, да хочешь? А Дима гайра кыздардын петличкаларын оңдоп эле. Давай, кыргызские фразы. Давай, Ильгиз. Я знаю одну, но очень классно. Кашкалдак. Ну, слова, да, не фраза? Просто слова? Да, кыргыз. Карышкыр. Я не думал, ты с этого слова. Не надо меня называть, а просто слова. Карышкыр, да? Ладно, это... Кыш. Кыс. Она туда же стреляет, туда еще. Джай. Что там ты еще? не знаешь. Подожди. Весну не Я знаешь? знаю. Почему не знаю? Там Подожди. Кыс, кыш, джай и... одна буква тоже. Джаз. Молодец. Джаз келди. Келген куштар учуп кетти. Билегли. Спеть типа ыр, Да. ыр песня, да? Читается. А как будет на кыргызском «Я тебя люблю»? Мен сени сүйем. Я согласен. Подкат ты какого? Семиклассника? Это что за... Как будет на кыргызском «Иди в жопу»? Мен сени сүйем. Ой, иди в жопу. Не, ну много слов. Я не думал, что она знает слово «карышку». Откуда ты знаешь это слово? У него мама и папа кыргызы. Катанаева же. От слова хатын, хатынаю. Юлька. Мы устали. Устали? Всё, да. Все, ладно, домой поедем сейчас. Кошуларыңызды комментарийде жазып, отметка кылып койгула. Съемка аягына келип жетти. Баарыңарга чоң рахмат. Хатны, кыйкырбай бияк. Съемка кылып атканда. Давай, братан. Давайте. Oh, I tell you all about it when I see you again. Sen özgöçe damdı kağlap jattın bile. Özgöçe çoğun, özgöçe damdı. Bir gana sen için. Acın burger, sen süyüktü damı. Түшүндүм эмнеге сен тартпагандарын. Бул деген жылдыз да. Hi.